Tibiyat! Apo, kaasyan nyo to'y bulsa. Kaasyan nyo to'y bulsa. Ay, agyaman ak apo. Naynayunan nyo kumabot Lima ang isus tintin lang kay limbabas. Ay, apo, kaasyan nyo to'y bulsa. Sama ito po mga pulsat na ito. Salbag. At damang sipsipot kanya. Salbag kita. Apay ngamin asinirip ko ti intay tayak apag tinagan dagiti lumabas iti edimusta. Salbag at talaga. Nanang, agawid tayon. Ha? Gusto day tay. Agawid tayon. Adda ijay tay kotse ni Erning. Ay, saan nakamakilugan iti kutse? Magmagnaak na agawid. Nay, imang, adda ka pa'y laang dito'y pwestong? Wan, imbagta na uray ka. Agkuyugtan. Katuan Gamapay akay kayat mo ti agpakarabi Kahit nasip nga di dalan tayo nga agawid. Din agasnak ni Vivian itay. Di kayat nakat agawid akmatang ngam nagkadkadak. Kasta aya. Imbagtadda ka. Talaga nga inururay ka lumabas, Rosalia. Wala. Data talaga ti agkapares. Taday, marigata nakamag na. Tapi layak nga raw. Idinto ta sika kat makakita. Hustawn, di mon baliksen anabaldado Manya, intan. Nuwan kompot ka di ti abagak. Agyan ka di ta sikigak. Di ta medyo likudak Ay, imbagtaada ka, Rosalia. Di mo't ngamin nagsublintay ubing akanayon akakuyog ko nga agaway. Taga-ano day dyan nga ubing aya? Taga-bukod. Bukod binggit ka no. Ay, nay. Adayumot basit at ipagawawidan na no kasta. Nairwamang. Sa maysa, kasla balay na mutin ijay balay. Isumat lagayam. Palaw ti ina ni Tutoy. Agawid man kan saan jay anak na, may atlata, di na birukan. Kasta aya. Daimbag pa'y gaayam ka na tayo, taoray ada diferensya tayo. Kat ipat patag tayo dagiti anak tayo. Ay, kas kanyak. Nadyak ipat patag ni Vivian. Naan anusak kumaaya, ti umay agmas-mas nga ag itig-igid ti kalsada dito'y bagya. Ay, wan nga rod. Kas kanyak mat Ay, oray la, nakalkal yon. To'y dapan ko iti katitil. Ay, kao, amag na. Ay, marigata na, amag na. Naapay kat nga main anaglikod to'y may sa dapan ko, Wan nga rod. Naan ano kanumot day tasakam, Rosalia. Kaslamot nagang angawan ti pan nakaitao mo. Kanagsungani ti tinurong dagita dapan mo. Pababasulak day di mamulaw. Nablo day ti asakak idi ubingak. Idi pinailot dak. Day di naanang ko. Di na nandadlaw, akas tamot gayam titurong, dagiti dapan kon. Di na lakit nakitan. Kasano ang makitan na, bulag nga raw day di inang ko. Wan aya. Sige, pardasan tan timag na. Marabiantan iti husto, no kastoy lang. Nanang, mamin ano ka di nga ibagak nga isardeng yun dayta? Di kay ka di masikuran itit surayo? Nanamay tayo mat. Ay, di ka man kundi sa uakas ta, Vivian. Laglagi pa ada ito nga aramidak. Tinagtataudan ti pinangpadakkel ko kan ka. Aging ka nakaadal ka. Wen nga rod. Ngam itata nakaadal akon, huston. Isardeng yun. Ay, di pa ikat. Akat.
Basta. Itultuloy kung daytoy aginggat matayak. Sustinira. Anya? Anyan tulaangan ti sawon dagiti makakita kanya. Papyularak ijay sintraw. Kanuray ijay Burnham. Ijay Cindaan. Ijay Session Road. Kan aminan apasit ti syudad ti Bagyaw. Mairupaan dak dagiti tattaaw. May saak abulag a makitkita da. Dayta tiga puna, adiyo kayat ti agbaliw. Anyan tula trupa kon. No addaag ko na iti. Nene, makakita mo tanjay bakit abulag. Kunadan to. Siyempre Nanang, addaak nga anak yu. Di adalag. Napintas mo't ti panggadak. Maidayawak to ta ibagadan to a pinaoperar ko ti matayo. Iso ang makakita kayon. Nanang, agbaliw kayon. Isardeng yu ti mapanagdaw dawat itilimos. Pwede pa'y lakat aginana ni nanang mo, Vivian. Ay, iti pa'y lang nga ibagbagak. Mababain akon kada kayo agagayim ko. Ay, kasi lang nga main inita ni J downtown. Sa inton kuan, matudwan. Natangkan nga ro ti ulo na. Sa bagay, bilibak mo't iti kinapig sa ti resistansyada. Manmanong agsakit da. Kasaritam tumanen. Kaasimet. Sika, day ti apay ko. Imang. Wag. Daytay man piluso ko alakay to'y umay makin inagaw iti pwesto dito yan. Ay, ti katanos mo ni Mang. No siya ti sika. Ay, kaya't po ti agtugtugaw iti unag ti balay. Professional mo ti anak mo. Ay, sa anak asa daw. Iso nga adda aklat ta ditaw. Aginanakakit eh. Ay, saan? Sa anak pa'y amatay. Tapno aginana akon akolam. At idog ti biyag, ti dakas aruot. Kunana. Iso ama siguradong anapaot ti biyag ka. Apay, dakas ka tao aya, Imang. Saan? Saan nakadakas sa tao? Kastaya, kunaklano aklo na madakas ka. Ay, saan nakadakas sa tao? Ay, agbayagak pa'y di ti rabaw ti daga. Ay, Diyos kay, nadlaw naksakit ti dayto. Dayto yun ti bato. Ay, salbag. Naangpop samot unay dayto'y kain kaun. Ay, sukatak nga ta. Kasto'y ti rumba nga suot kaw. Nadungrit abado. Ken nauging-ugingan arupa. Kastamot dagiti takyag ko. Intan yoya. Sakti paray gamit pagkargaan ti musyo. Awan, ala, mapantan tutoy. Ay, kastagayam ti itsura dagita matan. Itala nga makita. Tay nikat yu day tanangisit nga iglasyo. Ay, apay ngay. Kasla kamot na pulingan. Agkiram-kiram kamay. Ay, Diyos kiday tingaubing, tatila makikita na. Napulingan ka kadi? Wenno, agkamata ka. Ay, nagado adamdamagam, intakit daing. Uray anyat ibagbaga ni nanang. Masapul asya kun ti masurot ita. Madamdamalaeng, addanton tay tangdanak amang ipanaw kadag ito'y pasig adulpet nga arwaten ni inang. Iraman kun nga ibasura dag ito'y lata. Kas kada plastik abaso ang naputiputan iti goma. Dag ito'y ti inus-usar na idi nga agdaw-dawat iti limos. Aging gayta. Usarin na pailang dagito eh. Ay, paibelang ko aminan. Mama Vivian, naisaga na yun dagiti mapan ko ibasura?
Ay, Juan! Umay ka dito, Iselyo! Sige. Punggusa mo da ito'y tarapatam. Ingka ibasura amin, dagito yan. Anya, awanan dagitay nadulpot abadbadaw. Ay na, awandan. Pinaibasura kon kan ni Selyo. Unay kan bibian. Nanang, makunkonsensya akon. Kakaasyan kayo launay. Saanan arumbang agpamarang kayo? Ay, hustaon. Umsyan nakgayaman. Umsyan nakitanta nakaadalkan. Di yun tumot maawatan ti kayat ko ama pasamak, nanang. Ay, saan nakmat maawatan, Vivian? Maawatan kayo. Ala, tapno maliklikan ti kunayo, asawan dagiti makamam mo kada kayo. Pumanaw tayon diti bagyo. Anya, Agaplayang iti trabaho iti sabali a lugar. Mapanta iti lugar, anam na maon yung awan makaamam mo kada kayo. saan? Adasan ni kwata dito, napaaddak babaan ti kastoy akin atao. Napatag kanyak dayjay, yak kaya tama po kaw. Nanang, Kastuyan, tinakairwamak. iwaksiyon day taan nakairwaman nyo. Tatirumbang kada kayo ita, kat agina na. Aglang ay. Agbado kayo itinapintas. Takadwa kang agpasyar. Sa dino ko mapay ti pagpasyaran ta. Nakita kami noon napipintas a pagpasyaran dito'y syudad. Amin dagiti luglugar a papapanan dagiti turista nga Amerikano kat nakita kami noon. Oh, di saan tang agpasyar? Mapantalangan agbuya iti sine. Kan mang restauranta. Ay saan? Mudak dagiti akin kukwa iti danda ni amin a restauran. Bugbugawon da ka dagiti restauran. Sa ita, indakit din kundi restaurant akadwa ka. Ay so saanan, Bibian? Nanang, Sa may saan da nga amaw nga daanak ko. Ay, awan, Maditi kayat mo maaramid, anak ko. oh, bagay yun day nanang. Nagpintas nga agpaiso da ito'y abado. Ala, isuot yung matanday taginatang ko a sapatos yo. Tarumwar tayo. Mala, huwag man laangan. Ay na, ay, maikawa ak lang amin. Nakabangbang ti masayop ko iti bagay. Sa anak ko na naangpop. Oy, kitam ani mother mo, Vivian. Bagay na launa tinariba na buok na. Oy, Wow! Imubing ka, nanang. Sika talaga. oh, dagito yun na manicure ako kuya. Anya ti kulor nga ikabil ko a cutings. Uray anya di kan. Basta day tay bagay kumut May mayat nagpili kayo, nana. Dayta asol. Mayat dayta. Ay, saan nanang? Madidayta. Anya ngay around. Dayta colorless. Iso ti-apply mo dita kukuna. Okay. Tapno amom, nana. Awan ton, ti makailasin kan ka, kadagiti sigod nga mamuam. Ay, Diyos ko! Kas kamatla nagparitokin! Nagmayat gaya manak ko. Boting. Nagmayat tirik na ti ina nga ipasyar ti anak na. Nanang? Kunak no naragsaka ko, iti ar-arabida, manipod pa'y pinanawan nak na iti amam. Gusto kagayam. Rumbang lang ang baliw ako. O nanang, katap no at dapay ang naragsak kayo, kan lumag-an ti barukong nyo, intay yung makimisa inton madamdama. Ti maudi amisa ti papanantan.
Taag diretso tanton nga agawid, kalpasan na. Uwan man anak ko. Kayat ko ti agkumpisar kini Apo Padi. Kan kayat ko ti mapan agkararag iti sango ti altar. Nanang, Di akon malagip no kaano day dinaudi apan nagparintumeng ko iti altar. Takasano, nalipat ako ni Apo Diyos, gapu iti ato, arigrigat ko, anang isaksakan iti amin, akasapulan ta. iso nga ita, agino na kayon. Awanen, day di arigrigat yo. Nalpasan. Wala, intan nanang, ipagpagnatan. Asidag lang dito yung parke ti simbaan. Mapantamakimisan. Ay, nakalaglag ang tirik na kanak ko. Diyak mailadawan. O, di husto, ti imbagak kada kayo. O anya, agawid tayon? Wan. Ay, nabanug ako na nagpagnapag na. Nay! Imang! Si Kakaden? Ha? Naasino ka? Ay, di na kon mailasin. Ay, na! Kat no siyak da di nangongongat kan ka ijitsindaan. Ha? Di na kon mailasin aya. Ay, di nak idi na ilasin adagos. Kat itang tanggayam kit din ti dakulap mo. Kat siyak mo. Jak mo na alwadan nga imbagati. Uy! Agim bubulag ka! Kinunak! Ha? Kat po iti imbagak. Pinagsasawan nakit din iti di malamlamot ti aso. Impok ka mo pa iti. Matay ka lakuman! Kinunam kanyak. Kwa. Jay. Ay, imang aya. Ay. Nana, agkukuyog tayon. Awisin da kayo ijabalay mi. Aya? Uwan. Pakawanan na kapsat. Pakawanan na kitiday di anaaramid ko. Ay, unmot, napakawan kan. Amom, kastala ti biyag kunada. Ado ti diskarte, apagbiyagan. Na diskarte ti tao. Kastala ti biyag kung kunada. Iso no kinudada ti kastala ti biyag, ure konformiditan basta agbiag ka. O, saan daya? Ngam ala, pasensya kan Nalagip ko lang amin itaket. Ta, makita ka malayng. Kat amom, ay da maragragsakan na kada kayo nga agina. Kasta ati biyag. Kasta ati rumbang. Ala, intayon. Aw-awi sundaksa. Ali, sumurtak ijabalayon. Titan gagayam tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaong akunana. Awan ti liday, kalpasan ti panagbalbaliw. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.